Unay-daytan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay-daytan ka? Naimbag nga orasyo amin papagayaw. Pagyamanan, ken kablaawan da kay amin anaayat listeners ken subscribers ti channel tayo Jor Drama Tips TV. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Nagbaliw. Dito'y drama tayo. Unay-daytan kaka. Apay day siya ababae ta naggarampang. Asinaw. Little mga anak ta. Hanya manan ayat ti kalukuan nga naramid na. Apay di mo makita ken mangay. Kaya man ay makiganggantil ka na iti lalaki. Isaw ti aggamat ka na iti lalaki. Lumakamatan na ida. Kalaatan na nga igaman na iti aday ti sango da. Naglukon day ta babae. Apay nga raw nagkatawa ka. Imagine nga men no kasano ang nagbalin akas ka. Apay maiturod na ti agkamal. Just kay. Sanak makakatawa baka agngar-ngaryetak iti nakababain nga aramid ni tel mga anak ta. Unay-daytan kaka. Nagloko ka matantilma. Pati siya kamalam. Kuldit lang mo't. Kananya ko matadiferensya na ngay. Awan mo't ti makita ka diferensya na. Di ore man no kamalan ka manan. Mali Dakos ti kasta. Balasang kapay mo't nga ron. Kababay. Ipakitak to pa'y kadakwada ti panang kamal ko ka. Wano saan kamal kami na lumabas no kayat mo. Ay, nalabos ka mo, Telma? Angawlaang dayjay, ngam ipapapusong mat. Amangan mat no kay kayat mo. Na, sana ka bagtay, tapno kay kayat ko kiding. Bagbagaan ka laeng, Telma. Diyak kayat ti kasta nga angaw, ta, disinti ak atao. Disinti mo, ti kaayan ayat ko. Bastos ka talaga. Plastik kayo amin na tattao. Unay-daytan kaka. Embagpay ka na kayo, Paulino. Ta, nagbalinin ang naragsak ti anak yo. Saan naman nagbabain kan managlidliday. Saan nga agpaspasuli ditang agsangit-sangit. No, sa iran ti sutil a tao. Nagbalin nga runay na parikot may nana. Ay, no sakti kasta ako kay kayat kon. Ta, saan na lumlumlaan ka ng paspasuli ko na maran. Ay, kayat nana, parikot. Mangibabain. Naangaw ka naragsak ni Telma, Paulino. Nagbalin mutin nga ampang. Saan nga ampang dadyay? Naragsak laeng. Sa bali nga raw di pagragsakan na. Taday-tay kababain na banag. Ay, ako mamangay ti aramid na nakababain. Day-tay kilaatan na atukmaan ti aday ti sango ti lalaki. Sango ti lalaki? Ay, daday ka. Loko ko bang marayawak. Yeah. Ay na makakatawa ka talaga. Kumik na dya tao. Pagkas katawaan na. Anya? Makakatawa kayaw, nana? Ay, maray awak. Anya? Ay makakatawa ka talaga. Kumik na dya tao. Pagkas katawaan na. Anya? Makakatawa kayaw, idintutas sakit kanayon nga ngar-ngaryetak iti kababain nga aramid na. Iti panuno na siguro ako maragsakan di makamal, kat agpagga akakas kanyak, sa naran tabastusan. Ay, may sa kayo mat,
Baliktad mo ti utak yaw. Unay daytan ka. Anak, agsasarita tayo man ita. Tawan tar aramidam. Uwan anak, napatag ti panagsasarita tayo. Anya ka di dayta nanang? May papan iti panagbaliw maon. Anya apa nagbaliw tatang? Sigo naman nagbabain ka. Adda ka lang iti sulsulay. No anda manglangayken ka, oray ka lang sangsangit ni tasulay. Nalabos ti panang tagibasit da kanyak idi tatang. Iso nasursurok tagbalin a rough, wild. Angam na simputak, saan na ka makiap-apa? Ngam saan anasayaat para iti may sa balasang ti kastay nga angaw. Naragsakit di ati agaangaw tatang, ngam ti agpipin na sakit. Ide, kat kanayon da kapasakitan, laisen, kantyawan, ita siya kung timang kantyaw kadakwada. Nasaysayaat mo't lang na di sigud asika, na managbabaen, nasingpag. Adda ka din naganap ko, nagbalin na tatang. Ha? Awan, adda apabainan kan lukundak. Ita, naturturodak pa yung isudan. Anak, nagbaliw ka nga minun. Ang nagbaling kan araf, wano sa riwak ka. Nanang, naragsakak laeng. Nala, saan ka makumuntra, iti pa nagbalin mo ang naragsak. Ngam kita kumamot ti angaw mo Pilyam dagiti banag nga iyangaw mo ka naramidem. Tapno sana kababaen. Unay daytan. Unayan ti anak talakay. Nagbaliw ngagpaiso. Ngam nagbalin mo talanggong. Apay nga taakas jay. Uno? Adamot ng bastos kan kwa na ide. Iso nga awanon ti babain na. Laklakaan na ti agkas jay. Agkas jay nga. Ti kalat amang kamel Urala makigtigtok nagiti lalaki nga ikas jay na. Tungpa-tungpa agla kumakat. Ngam amang manayunan ti panagbaliw na. Kat agbalin rungrungsot. Kasanuta aya ang mapagbalbaliw ni Telma. Ay nalakay aya. Saan tan ang mapagbaliw. Nga may nagbaliwan. Naitan kaka. Anya pa nagbalbaliw ti kayat yu tatang. Sa anak mo't ngagtaktakaw, unumang dangdangran, unong tartarabitab, unumang padpadakas. Naangawak laeng. Saan adagi tinasaya at akababalen ti baliwa manak? No di ka tidakas akababalen. Anyamot nga tidakas akababalin ko tatang? Tinalabas nga angaw mo ka nang itilalakay. Ay natatang, lalaki ka na babae kat kasjay ti angaw ko. Maday, anak, dakas. Isa pa nga asin, ikatam ti kasjay nga aramid kan angaw mo. Taday tanto ti pakay pasubam. Unay daytan. Naragsak a tao ni Telma. Ijay la agkatkatawa. Kan agpakpakatawa tar aramidon na. Kinagarampingat ti kasjay na. Ay saan? Kinaragsak. Makapakatawa pa'y amin nga storyana. Makaparayaw. Anya? Marayaw kayaw kanagiti green jokes na. Marayaw amin na dumdum nga ginkwana. Uray dala tumangkuna ni ti kaulak. Unay daytan kaka. Nagsaya at tupay. Anya? Kano nagalas ti kasjay? Kababay. Ti kababaen, kaya dadaulam ti padamatao. Jay managsipot, kan managpardaya, kan managibadak, kan managinsisingpot. Abaw ka na singpot ti anak ko, ta sana kasta? Gamjak kaya ti style na. Ngamen, isukit may sa abalasang. Agdisinti ko kan agbalin na emma. Di pa'y kaawanan tagpakatawan mo kasjay. Pinormala na,
Kas ka namin nasuotan ng ti magna, no agbaliw ti kinaragsa ni Telma. Sa balay ti angaw na, binabastos. Awan, ti binabastos nga angaw na, no di kat makapakatawa laang. Ay uday-daytan Paulino. Ay nalakay, ingkaman anawaang di anak ta, makiap-apamutan iti kinarasaw tingiwat kun aramid na. Asinaw, ti kap-apa na. Jay nubya ni Bobby sapay dakkel ti bagi da di atao, mamin ano na mo lang ay purwa ngay ni Telma. Ingkan tadada ije krusay nga gubgubal. Kung nakto paikat, apakay pasubwan na tinalabos nga angaw na. Tintumot pa isuro apulos. Unay daytan kaka. Anya ngay ita, nadungir-dungiran kan Telma. Kalaat mo't ngamin na sinapagnak ni Gloria, patalikod mo't. Sang kaibagak ngamin nga ikatam tikas nga angaw tadakas. Tinagidakas na laang tatang. Ngamawan mo't intensyon ko amang bastos itinubyo na ni Bobby. Angaw laang mo dagijay. Saan mau apagpapadaan ti tao? Adda nagubsang, adda natanang, adda arsab, adda mo't na emma. Awan kastay natal na ngamin, anak kaw. Natal na ak mo't tatang. Sa anak mo't ngagmarmarites dita. No di kat agpakpakatawa ak laang mo't. Anak, baliwang manang ti style mau. Anya? Baliwak? Tapno siyak manang ti pagtitinulungan da nga ibadak kadalaisen kanda dumapay? Dayjay, ti saan mo nga palubos nga ramidin nakin ka. Kisayam ti green jokes mau. Ngamin, may saka abalasang. Kan saan ka nakilat ako mamal, nagalaslaw na tigas jay. Mga nusikati ka melinda, uday-daytan kaka. Ado ti karamot tarupam anak. Un nga rod nanang. Adal ken kanday jay. Laglagi pa masaan nga amin nga angaw. Kat nasaya at ti panagdiso na iti amin na tao. Adda maragsakan. Adda mo maluksaw. Iso pilyem dagiti banag nga iyangaw mo. Ken pilyem dagiti tao. Nga angawem iti kasjay. Nauyong ki di ada jay babae. Mirdoot da jay. Di pa'y pulos umisam. Ngam naagukap tingiwa na kagkakadakas ti sungaw. Kasi tinlalaaw na kanyak, binabastos asao. Kalpasan na, ibaga na asyak ti bastos. Ha, unay daytan kaka. Maawatan ka anak. Ang amnasken ngagbaliw ka. Baliwak la baliwan nanang. Isungarod ang nagbaliwak. Tadyak kaya tararamidin ti tao kanyak. Tagibas si tendak. Pagpigadan dak. Iso arong banglaang mata, alumabanak. Ngampulos, ajak mang pasakit. Saan asyak ti umunang agaramid itiriri, wano sa usao dita. Angaw laang tadda kanyak nanang. Unay daytan kaka. Saan ba't arimor ni Telma ita? Un nga rod, adalatan iti silid na. Apay nga ta. Amangan no nagbaliwon lakay. Anyat koneksyon na nga iti panagbaliw na, iti panagpupok na iti silid na. Ay ka di na siguron kaya ti makilangay Kasta nga ta. Wan, ngamno kasta ti mapasamak, amangan no agkulkulong ton ngagnanayon. Ay, imposible mo na. Ala ka paliiwan ta? Sigod akasta na. Ngami di nagbaliw, nagbali nagaranggandyang, ken nakaganggantel, kumanatawa, ken aduma ti pagkatkatawaan na. Angem ita, agpupuk manen iti silid na. Ay, naaya, awan lat di awan, unay daytan kaka. Makalawas saan narumrumwar ni Telma. Nakitam lakay, nagdigos sa nangan labaset, kalpasan na, nagsubli iti silid na nagpupok. Nasaysaya at ladaytan ngam ti adda di tarwara po managgaak. Ang mga numakaalamot iti sakit na iti kasta pa nagpupok na. Intun kwan, madaanon iti depression.
Nagrigat ti kasta, tautek ken salunat ti maapiktaran. Mas rapol nga anusan ta abagbagaan ken kasarsarita itinasayaan. Bareng maawatan ng tumutlaang tinasaya ta panggap ta para ken kuana. Wen alakay. Ken siyempre, numero una ti panagkararag. Pudno ti kunamlakay. Ikararagan ta ni tel mga anak ta. Tapno malawlawagan ti panunot na. Kensapay kuma tamaawatan na ta. Kunak no di nakayatan na kasango, Telma? Sa anak mo tadakas sa tao tapno aramidot day ta, Bobby? Lipatan mo tinapalabas. Ken pasensyakan iti dadi inaramid ni Gloria ken ka. Basol kumatkit di Tanagbali na ka man naglablabo sa makiangaw. Siyak ati pasensyaan. Ingkarigatak tinagbaliw. Iso sa anak ko na rumrumwar. Mas daaw kami nga ron. Tadi kamutan makita pulos. Saan na panunot kamot apasyaran Ta siyempre, aggayam tamay. Ita, tanay bagamong tiriknam. Diyak kayat nga agsublikan tumanan. Tadyak kayat maulit ti panagririmikin ni Gloria. Break kamin ka ni Gloria. Pulos sana makaawat. Kan iso tinangkarit kanya kiti break. Isa pinagusto ako na. Uray pa'y nag-break kayo? Diyak kayatan ti makipulapul iti tattao. Madimot Telma. Kasanumot nga nagiti gagayim mo. Di pa'y kat inraman mo niti sakit tinakam mo. Excuse me, Bobby. Saan anasakit tinakam ko kadagiti gagayem ken saan agagayem? Kayat kulaan tagmaymaysan. Madi Kas gagayem mo, umay da kalatamat pasyaran ta nasaya at kamo tagayem. Umay da kaistoryaan ken pabilgain. Ngamin, napatig kamot agayem may Telma. Una daytan kaka. Gusto ka, Bobby. Pasyaran ken pabilgan nyo tigayem nyo ni Telma. Tadarag ti kakasta at tao. Numaldaangan da ket agpupukdan. Kan tila mapampanunot dan, aging ga amalipresdan. Nas ka natulungan tayo aging ga sumayaat ti kasasada. Kan ininot laeng abagbagaan tayo aging ga iti bumilag damanen. Ken kang runaan ti panangikararag kadakwada, para itinasaya at apampanunot ken kasasaad. Litan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan paulwan. Nagbaliw. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.